Mama mo kwa ba Adom TV Badwam dwumadi eso health tips na wotwi nkomo neuropathy and nerves damage ye Dr. Duboaten and Adom mansunti dwumadi ye de bro fa no se personal doctor ne hawadwi bia wo frɛ no a obejo so na ye toye nkomo no so se yaka se na wotwi ye di nerves ho nkomo wo a wo hya ase adwada de wo hu de nerves no ye ba bia nerves wo ho ntini no ye se no atenka na fam enye moja ena efemu nti bibia wo tinka bia na te say nerves no ena ye adwuma ti se sa nerves no ho tetwuma de a na say problem ti ne edi ho enkomo ye ne ye behwe signs and symptoms dog ye mo akwaba ye da say ye hwe ehun sunsanso no te say wo nerves no ho etochima so nerves no tochima sunsanso no e be depend baby kro no a nerves no atochima okay it is when nerves I can say optic nerve no and what touch ma e ma wo sha say wunya color blindness e ma wani no obi o ha ne colors no ntimi differentiate okay you obi hu bi o hu ni black and white e obi o ha ade ye green obi hu ni black ade ye red obi hu ni black okay so enti either so we hu ni black ya obi hu ni white enti ne de no ntimi differentiate say we ye blue eto akora bi wo okra na wo se check no a ubo wan ya baka sa akra no e na abon ne ne no optic nerve no a betimi asend signals a che nipa no nipa no ubi mu ade so a ubo hu ni blood ni chase sa ade no wisi obi ani kura timi ye ne ya nerves no a no se ode no ekoka cranial nerve na wo wadwene mu no a de ebe ye no se etimi dia refie forgetfulness obi o ha ode ade to wa o hwa ni refie kese pa ene de betu nipa so se wo nerves no a ewo bia wo katrama so no a ye beka na se hypoglossal nerves no e moto chema de de ba na se obi ha e manitimi lusu the sense of taste no utimi lusi e de say nipa da se no obi ha won ti ade e da won ti aduane a wo di no aso wo di dia fele ne yam on ti taste bia ade no se enwe no se yesa se de on ti ade na ehye on ti obi o ade hye obetu dia so na numu a on ti nerves na woni numu no ewu ade ba ko se o nerves no so ekoka waso de be kan se cochlear nerves no a ema obi o kan mo a na so ntimi si okay obi a okasa wante okasa so obeti ade so wakasa atiam wosi ye okasa wosi ye me de maso no na so no bebre obehwe na nye e could be the nerves no a wona so no no wo kana so no mutimi ye ne ya obi wo so na nerves no so na de no so no na eye ne hwini mu de what I say olfactory nerves and no say any part of the hwini mutimi sisi all the time obehwe na nye sinusitis e so na de bia ne hwini mu sisi obi o kana won so sense of smell no one ade bon a won so wonte se the nerves no so ekofa ne to ase ye beka ne se sciatic nerve no a de to ase betwetwe no onantia of an difficulty and as for yes sympathetic ni parasympathetic nerve no so a e betuma sha se ni pada se ni ananse betwetwe no okay no na behye no bibi be ne nam ne ho na dua ni ne ho na betwetwe no otimi nya pulling pains otimi nya muscle pulls obi timi nya movement in the body obu ase de bibi ne nam ne ho na dua ni obu ana ne ho na baby e wo so ni nyina nerves ni nyina nerves na ne ho na baby wo so na ni achi na na se na ho san baby na ja ko wa na ne ho na yi you know your problem a nerves obi wa o wa na obu se asa de awose atie gu no so nerves no obi wa bo se ne ho na baby dudu na etimo wa tenka e sha se e kofo eti obi wa se bi oni ni kunu hia be ma so ne mu a wonti obi o be ma bi o wa otimi tena se be 3 months 6 months na on ti kwa so no be hia sa tenka no oba kra so ne mu a on te bi be ma so ne mu a wonte nerves no ene ma wonya atenka obu a sa de ni nyina no so agu no won te sa de ni nyina eti san ma we mu nyina no ya na che se o nerves no what I say obu a bo so onya nervous imbalances or class ye pia no yen fancy ha that's right it is bibia o ha ana say wo any of such conditions na obetima frame me number is 0244 867068 0244 endpoint number 0244 867068
Yada say Dr. Duboatin na watchi oboa ye neuropathy and as a nerve damage ehun komo. Wotena sem kwa hoden wo a ebeto aso.